Prije pada u osmanske ruke, Kraljevina Bosna nalazit će se na stalnoj meti katoličkih vojski sa zapada, odnosno pravoslavnih sa istoka. Smatrajući veliki dio bosanskog stanovništva vjerski odmetnutim, Bosna se između 12. i 15. stoljeća suočavala sa nizom misionarskih ratova koji su imali za cilj uništenje bosanske državne vjere, crkve bosanske. U to vrijeme u Bosni je postojala jedna vjera koja je bila u suštoj suprotnosti od katoličanstva i pravoslavlja. Uz napomenu da su sve susjedne zemlje upravo bile ti vjera. Područje današnje Hrvatske je bilo katoličanstvo, a istočno današnja Crna Gora i Srbija pravoslavlje. I kako je ta vjera bila u suštoj suprotnosti, tako da je ona bila u žiži interesa neprijateljstva i pape i čitave Evrope. Crkva bosanska je zapravo razbijena u akciji nakon onih velikih sabora, posebno 50. godina 15. stoljeća. Dakle, tamo negdje od 452. 3. 4. imamo niz vijesti o djelovanju i Franjevaca, ali i pravoslavne crkve na pokrštavanju sljedbenika crkve bosanske. Razvila se velika borba i onda se uzajamno žale i hvale crkvene vlasti. Na primjer, žale se neki Franjevci iz Bosne kako im posao ometaju pravoslavni dostojanstvenici. A onda imamo jedno pismo Carigradskog patrijarha koji hvali rezultate koje su postigli pravoslavni svećenici na tom prostoru. Prema tome, glavnina crkve bosanske je bila već tada uništena. Ona kao organizacija prestaje biti snaga. Sultan je sa svojom diplomacijom pratio događanja u Bosni jer Bosna bila na putu turskog osvajanja prema Evropi. On je morao osvojiti Bosnu. Kako? Ovako, onako. I on je pratio. I upravo u to vrijeme, dakle, kada je taj progon bio na vrhuncu, Sultan je ocijenio treba sad krenuti sa 150.000 vojske krenuti na Bosnu jer je znao šta je Bosna. Puna natječka na svim tvrđavama, na svakom brdu je bila tvrđava. Junaci vrli, ali to ništa nije trebalo jer je uzeo Bosnu bez jednog da je podigao ikomač. Osmanlije su poštovale princip u vjeri nema prisile, te im je zbog ubiranja poreza godilo da pod njihovom vlašću što duže imaju manje pripadnika islama. Sljedbenici crkve bosanske i kršćani mogli su u potpunoj vjerskoj slobodi živjeti pod novom osmanskom vlašću u Bosni. Islam was not forced. Islam spread peacefully. First through conversions, that is, the Baba, sheikhs, the abdals, who were popular preachers, and they actually spoke
about brotherhood and one God who regarded everybody as his son. So I am saying this because in the 18th, especially 19th century, the Serbian, Bulgarian historians claim that Islam was forced upon them, which is not true. Desilo se to da je ulaskom Bosne u Osmansko carstvo. A u Bosni je prije toga vladala jedna situacija kada su katolici pokušavali eksterminaciju ortodoksa i pripadnika crkve bosanske i kada su zadnja dva kralja bosanska prihvatili franjevačku zahtjev Franjevaca da se izvrši konačna likvidacija svih pripadnika takozvane herezije neomanihejske, odnosno da se eliminiraju ortodoksi i pripadnici crkve bosanske, da je u Bosni pojava Osmanlija i pogotovo nakon Adhname koju je izdao sultan Mehmed Osvajač, da je islam bio prihvaćen kao u stvari vraćanje nečeg što je već bilo u Bosni. Tolerancija vjerska i da svako može da živi i ispoljava svoje vjerska uvjerenja kako hoće. Osmanski zapisi o popisu stanovništva u Bosni, defteri iz 1468. i 1469. godine, svjedoče da je islam u prvih 6 godina nakon osvojenja Bosne prihvatio veoma mali broj stanovnika. Već u sljedećem osmanskom defteru iz 1485. godine uočit će se blago povećanje pripadnika islama u Bosni, kada osmanski izvori bilježe oko 155.000 kršćana i 21.700 muslimana koji nastanjuju Bosnu. Bio je to sjajan dokaz vjerske slobode koja je vladara unutar Osmanske imperije, koja je kao islamska država morala poštovati propise Božje knjige Kur'ana da u vjeri nema prisile. Kada se čuje ova riječ islamizacija, koja je orijentalističkog kapaciteta, vi odmah čujete kao da je to bilo prisilno, kao da je ulazak u islam, ta islamizacija, kao da je to bilo nešto pod prisilom. Međutim, treba znati da ovdje proces islamizacije traje dugo, najmanje 150 godina i da se Bosna konstituira od 1663. ta Osmanska Bosna, taj Begluk ili Ejalet, od 1663. do 1633. do Kladuše, kada dobijamo konfiguraciju ili konture ovoga što je danas Bosna i Hercegovina. Obaveza islamske države potiče iz Kur'ana Kerima koji to eksplicite nameće kroz nekoliko, posebno El Bekare, ono u vjeri ne smije biti, nema prinude, i još 4 druga manje više eksplicitna ajeta koja jasno propisuju da se tu ne može biti ili, nego da je jasno treba biti tolerantan, i posebno ono što je zaboravljeno, Medinski ustav. Medinski ustav od nekih 30 članova koje je Muhammed alejhi selam lično napisao 623. godine, u 4 člana predviđa obavezu islamske države da poštuje prava Jevreja, da ne učestvuju u islamskim ratovima čak i kad je država napadnuta, da imaju puno pravo za javno i privatno manifestiranje svoje vjerske pripadnosti koja je različita, da imaju pravo čak i ne dati doprinos za islamsku borbu kad je islamska država napadnuta, zašto naravno neće dobiti komplimente, ali ni kaznu. Slijeđenje islama od strane bosanskog stanovništva najbrže se odvijalo na području oko Sarajeva, gdje su Osmanlije stigle 30 godina prije osvojenja Bosne,
dok je ovaj proces najsporije tekao u današnjoj Hercegovini. Takva činjenica potvrdila je puninu vjerske slobode unutar Osmanske imperije, ali i pružila prostor za kontinuitet bosanske vjerske izmiješanosti, koja će kreirati bosanski duhovni čilim. Islam je unutar tog duhovnog prostora zagrlio sve što je pronašao na bosanskom tlu, jer su islamski učenjaci prenosili poruku da između Isa alejhi selam, odnosno Isusa, i Muhameda salallahu alejhi veselem nije bilo razlike u poslanju. Muslimani sve svoje, znači oblikovanje svoje slike svijeta, temelje prije svega na objavi koja se zove Kur'an, koja u bosanskom jeziku to je učenje. I u toj objavi imate neosporno i posve jasno: Isus je muslim, što znači miritelj, činitelj mira. Svi Božji poslanici su to. Prema tome, tu arapsku riječ prevedite pa ćete vidjeti da govoriti o kršćanima na način na koji mi sad govorimo, to je neki oddijeljeni svijet u odnosu na muslimane. On je netačno. Pazite, apostoli su također činitelji mira, kad to prevedete na arapski, to znači muslimun, tako dalje. Prema tome, moji i vaši preci ovdje, šta god su bili, bili pravoslavci, bosanski kristijani, svejedno, oni nisu ništa primili. Oni su sve što su vjerovali prije, vjerovali su u Boga, vjerovali su da je na svoj način u Isusa, u Mariju, u anđele, u sudnji dan i tako dalje. I vjerovali su, to je očito, da Isus najavljuje svog svjedoka, branitelja, štititelja i tako dalje, čije je ime u, recimo, neki kažu grčkom, Parakletos. U ovim semitskim jezicima ime mu je, ne znam, Ahmed, Muhammed, u bosanskom on je hvaljen i tako dalje. Prema tome, nema tu primanja ničeg izvana. U svojim službenim dokumentima Osmanlije će bosanske muslimane nazivati Bošnjacima. Takav naziv koristit će se i u dokumentima Dubrovačke, Srpske i Crnogorske vlastele, iako se u narodnom govoru često koristio ideološki termin Turčin. Sama riječ Bošnjak, odnosno u množini Bošnjaci, je usko vezana za državu Bosnu, za rijeku Bosnu, za bosanski jezik. Tako da je ta riječ Bošnjak, Bošnjaci, jedna geografska odrednica koja je vezana za Europu. S tim što je pojam Bošnjak prvenstveno bio jedan sveobuhvatan pojam za sve stanovnike Bosne i Hercegovine. Imamo pisane izvore koje govore o tome da su Bošnjani starosjedilački narod Bosne i da je to bio naziv za sve stanovnike Bosne, bez obzira kojoj vjeri pripadali, kojoj religiji pripadali, kojoj crkvi pripadali. S tim što će u 19. stoljeću u okviru jednog procesa koji se desio u cijeloj Europi, pa uključujući jugoistočna Europa kojoj pripada Bosna, se stvaraju postepeno nacionalne države. U jugoistočnoj Europi će nastati taj fenomen da te nacionalne države su usko vezane i za vjerski identitet. Mi imamo niz pisanih izvora koji govore o katoličkim Bošnjacima, o pravoslavnim Bošnjacima, muslimanskim Bošnjacima. Ako shvatimo povijest kao interferenciju ljudskih grupa ili oblika društvenosti, vidjet ćemo da Bošnjaci nastaju kao i drugi narodi iz simbioze različitih plemena. Tamo već oko 10. 11. 12. stoljeća se jasno čuje to bosenkos i da već, na primjer, 1372. godine ili od 1189. najmanje imate Banovinu, a od 1372. godine imate Kraljevinu. Dakle, Banovina i Kraljevina, ugledna srednjovjekovna bosanska, jest nešto čemu se trebamo više okrenuti i prestati gledati svijet ovim turskim okom iz osmanskim okom iz 1463. i 65. godine i vidjet ćemo da Osmanlije dolaze
u jedan dio naše povijesti, na njega ostavio veliki utjecaj jer su oni moćna imperija i civilizacija. Mi preuzimamo od njih dobar dio tih civilizacijskih dobara i kulturnih i mi nastavljamo dalje sa jednom novom dimenzijom, da smo uz to da smo Bošnjani, da živimo na starom svome tlu, da smo prihvatili islam, da smo ušli u islam. Osmanski defteri s početka njihove vladavine u Bosni pokazat će da su pripadnici svih vjera u ovoj zemlji, a ne samo dobri Bošnjani, u kretanju od gotovo 2 stoljeća polako slijedili islam. Defter iz 1469. godine spominje Hasana, sina Radivojevog, Muhameda, sina Pavlovog, dok se 1502. i 1519. spominju otac Živan i njegov sin Hasan, Sarudže, sin Vukačev, koji je musliman, i njegov brat Nikola, koji je nemusliman. U siđilima Sarajevskog kadije nalazi se niz podataka koje govore o tome. Na primjer, na sud su došli neki ljudi koji su rekli da prelaze na islam, promijenili su ime. I bilo je slučajeva da recimo 2 pređe na islam, 2 ostane u svojoj vjeri i tako dalje. Jedan, evo samo primjer da navedem, bosanski Sandžakbek Ferhatbek Vuković Desi Salić, graditelj čuvene Ferhadije džamije, po kojoj ova ulica zove se Ferhadija, primio je islam, a njegov brat u isto vrijeme živio koji se zvao Ivan. Tako da tih primjera ima više koji pokazuju da nije bilo. Osim toga i u Kur'anu piše vama vaša vjera, nama naša vjera i u islamu nema prisile. Zbog toga što je u mnogim slučajevima, kad se sve sabere, bilo daleko bolje ne primiti islam nego ga primiti. Posebno što nema nikakvih posljedica. Ne prihvatam islam, hoće mi otići glava, neće. Hoće mi nešto oduzeti, neće. Šta će biti? Pa neće ti dati da ti sin ili ti budete državni službenici. Neće moći biti ni paša, ni subaša, ni sudija, kadija, ne, svejedno. Državne službe mu nema. To jeste malo nezgodno. Taj kanal je zatvoren. A drugo ništa. Kako živi, živit ćeš i dalje. Gajiš svinje, gajit ćeš i dalje. Praviš rakiju od šljiva, od čega hoćeš krušaka, pravit ćeš i dalje. Tvoj govor, tvoja nošnja, tvoja crkva, tvoj pop, tvoja slava, sve. Sve. Šta je još plus? Plus je djeca ti ne idu u vojsku. Djeca ti ne ginu. Dakle, samo su islamska djeca ratovala za tu državu. Za tu državu oni koji su bili katolici, pravoslavci, jevreji nisu ratovali. Jedno od mjesta gdje je proces slijeđenja islama u Bosni tekao najjednostavnije bio je grad koji će njegov osnivač Isabek Ishaković nazvati cvijet među gradovima. Osmanlije će u ovom mjestu izgraditi dvor, odnosno saraj na turskom jeziku, te će zbog toga cijelo ovo područje prozvati Sarajovasi, polje oko dvora. Na prostoru koji se danas proteže od Benbaše do Baščašije, Isabek Ishaković sagradit će tekiju, Kolobaru Han, most preko rijeke Miljacke, hamam i Carevu džamiju. Domaći stanovnici će ovaj grad, kao i sve drugo kroz njihovu istoriju, nazvati na svoj način – Sarajevo. Kad su Osmanlije došle na ove prostore, zatekli su vrlo malo gradova. Praktično nije bio ni jedan veći grad. Prostor je bio dosta opustošen uslijed čestih ratova, a na prostoru današnjeg Sarajeva oni zatiču srednjevjekovno naselje Tornik, koje se zvalo Tornik jer se tu trgovala utorkom, odnosno trgovište, i nekoliko sela u okolini tog malog srednjovjekovnog naselja, Bilave, Bjelave, Radilovići, Komotin, Koševo, Brodac i tako dalje, koje će se kasnije uklopiti u gradske četvrti, u grad Sarajevo. There were certainly settlements closer up in the mountains, but indeed the first settlements right here pertain to an area known as Brod, which is really immediately to our left.
Brod, of course, is a boat, and there was a ferry that took people across the river, and around that ferry there are built up settlements on each side, which really were the core of Sarajevo. In addition, there were settlements over where the Institute of Health business is on Ali Pasha Street approximately, that grew up independently. And finally, in the early days of the Islamic revival or populating of Sarajevo, right at the bend of the river right behind us. And it was there that there was a tekia built, and in fact the ruins of that tekia were unearthed only in the very late years of socialism, when some of the local developers attempted to put in a gasoline station and ran into the ruins of the old tekia. U popisu stanovništva iz 1485. godine vidljivo je da u Sarajevu i njegovoj okolini živi 33% muslimana i 66% kršćana, dok je 4 godine kasnije u popisu iz 1489. godine u Sarajevu zabilježeno 59% kršćana i 40% muslimana. Tek 1516. godine u Sarajevu živi 85% muslimana i 14% kršćana, dok 14 godina kasnije, 1530. godine, odnosno 100 godina od osvojenja Sarajeva, u njemu živi 5% kršćana, a svi ostali su muslimani. Bilo je preko 800 muslimanskih kuća, 336 čini mi se neoženjenih, a kršćanskih tek 70-80, tako da je taj procenat u korist muslimana iznosio 85% u odnosu na broj kršćana kojih je samo 25%. Tako da je ovi izvori također pokazuju da je većinom islam prihvaćalo mlađe stanovništvo. To je potvrdio i čuveni putopisac Benedikt Kuripešć, koji je prošao kroz ove krajeve, i on je pisao o tome da većinom mladi ljudi prihvataju islam. A razlozi zašto je u Sarajevu tako se intenzivno širio islam je velika privlačnost tog grada u to vrijeme. To je centar Bosanskog Sandžaka, kulturni centar, prosvjetni, ekonomski i tako dalje, tako da je bio veoma privlačan za naseljavanje stanovništva. Međutim, iako je Bosna geografski u potpunosti pripadala Europi, iako su bosanski autohtoni narodi po porijeklu bili Europljani, njima su ove činjenice sistemski negirane, jer je pojam Europe, kako ga je definisao Papa Pio II, vezan isključivo za Rimokatoličku crkvu. Kršćanskim državama Europe nije smetao samo razvoj islama u Bosni, već i činjenica da su u ovoj zemlji utočište pronašla hrišćanska i jevrejska zajednica, koje su bile prognane iz cijele Europe. To je na određen način bilo za pohvaliti u odnosu na svu drugu Europu, na cijelu Europu u kojoj su Jevreji na određen način bili s podozrenjem primani, i ako su bili uopšte primani. Međutim, u Otomanskom carstvu Jevreji su imali sva prava na svoju vjeroispovijest, a sva ostala prava, građanska prava, su na određen način imali kao svi ostali nemuslimani. Tadašnja Turska imperija, praktično Otomanska imperija, je pokazala potpunu blagonaklonost prema narodu koji je patio, koji nije imao svoju zemlju. Jevreji nisu imali gdje doći. I taj fenomen 2000 godina života u dijaspori je na određen način fenomen koji nije poznat u istoriji čovječanstva. Tako da smo i danas zahvalni Turskoj imperiji na tome što je pokazala na određen način blagonaklonost i dozvolila da jevrejska zajednica opstane. Upravo zato svaki napad na Bosnu, bilo da je za vrijeme crkve bosanske, osmanskog perioda ili modernog vremena na pragu 21. stoljeća, zapravo je bio pokušaj rušenja ideje jedinstva različitosti, koju svijet više nije poznavao. U 15. i 16. stoljeću ili 400 godina kasnije, politička Europa nije prihvatila da unutar ovog kontinenta može postojati multireligijska država u kojoj ezani i zvona nisu smetali jedni drugima. What is characteristic of Bosnia also is the coexistence of different
religious and cultural traditions, where in many, many towns, whether we're talking about Bosanska Krupa in the far northwest of the country, or Sarajevo, or in the east of the country, you have towns where the main square has the different religious monuments, the Orthodox Church and the mosque, or a Catholic church, all sharing the same visual space, where when you come out of one building, you see the other one right across the town square. And I was always fascinated from the first day I entered it by Bosnia as a place where cultures came together and blended and sometimes clashed. And the complexity and variables that went into this relationship, the symbiotic relationship among cultures, was what really fascinated me about the place. Izgledalo je kako na svijetu postoje samo dvije simbolične tačke u kojima istovremeno žive sve religije, koje nisu smetale jedna drugoj, ali jesu ideji jednobojnog svijeta. Jerusalem i Sarajevo. Ovdje bosanski ljudi preživljavaju u jednome jeziku, u suodnosu s drugim ljudima, da bi na početku trećeg milenija sačuvali tu ideju i tu pojavu. Ideju, znate, pluralnog Sarajeva. Sarajevo u kome imate ezane i zvona. I tako, da bi se zagovarali za takvu državu, da bi tu državu gradili u odnosu s drugim, da bi je odbranili od drugih, da bi bili građani svijeta sa takvom istom idejom, s osjećanjem da čovjekovo je pravo da živi gdje hoće, a da svoju kuću, svoj dom gradi i čuva kako hoće. Bili su to gradovi iz kojih se stalno pozivalo na mir, ali u koje su se iz stoljeća u stoljeće iznova vraćali nezavršeni ratovi.